Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun. Юақырым телеканалында хаберлер жанлы yayında. Студияда Муслим Умеров болуна. Келіңіз хаберлерімізге кечейік. Русия қырымлылар махкеме edilmekte. Кімлер қол тұтмаға барды. 6 ай бойынша апысты тұтыла. Руслан Нагаевның хикаясы. Көчіп келгенлерге ev сатын алмақ үшін берілген кредитлер. Шартлары недір? Ижғал етілген Ахмежит шер мерkezінде араба автобус турағына урылды. Қаза вақтында бір қыз зарар көргендір. Ижғалжи РИА Новости Крым нешірек қызыны әжеле ярды машинасына алып кеткенini көстерген видеоны дәржетті шымды о хастаханеде еді. Бұнымен бәрабер бір әркек кіші зарар көргені ақында білдірілмекте, шымды кісі не алда олғанларына дайыр малюмат жоқ. Қаза себеплері айдынлатылмай, шартларының сөзлеріне көре арабачының yolunu башқа араба кескен арада о чарпмақтан қачқан екен. Бұндан соң оның арабасы сүріліп кеткен ве автобус тұрағына барып ұрылған. Уйдырылған Хизбут Тахрир іші екінші Бақчысарай группасының иштиракчыларыне қол тұтмақ үшін ижғал етілген Қырымдан Русияның Ростов-на-Дону шәріне же еліден зияды инсан келді. Анда бүгін қабатлаған тарафның шааты олған ФСБ хадимы Аттымбаев соруға чекілді. Адвокат Лилия Гемеджи отырышывда иштирак етіп оламады, махкемеджи она видеобақ бастасынен çalışmaға имкан бермеген. Тенефюс вақтында Сиран Салиев Бақчысарай аралықлары адлы еріні ижрайтты. Ömrüm kervan gibi, gece gözüm o günde. Balalıktan osken yerim, çıkmay esimden. Baqçısaray aralıkları, yaşlığım sizden bağlı. Сиран Салиевке қол тұтмақ үшін отырышуға оның балалары келді. Самия адлы ортанжы қызы отырышуға анасының тізлері үстінде отырды. Ассаламу алейкум, құрметті жамаат. Бүгін біз Ростовға махкемеге келдік. Бабаны жоқтан көрмедік. Оның үшін оны сағындық. Мен бабана пряник getirdim. Manda yazılған en güzel baba. Men hazırladım babam için şiir. Uzak kıyın yollar geçer. Sana geldi nurlu babam. Kıvınacağım seni görüp. Böyle sözler yazdı anam. Babacığım seni seveyim. Temiz kalbin rahat olsun. Zafer yakın onu bileyim. Senin azadın o gelsin. 2017 senesi октябрьдің 11-інде ижғалжилер Бақчысарайда 6 қырымлыны evlerinde тинтеулер кешірген сон тұтып алғандылар. Олар арасында Эрнес Аметов, Мамед Белялов, Марлен Асанов, Сиран Салиев, Сервер Зекирияев ве Тимур Ибрагимов бар еді. Тұтып алғанлар Русия ве ижғал етілген Қырымда ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкілаты иштирак еткенінде қабатлана. Ижғалжилер Қырым татары Руслан Нагаевна 6 айдан зияде СИЗОда тұтмақта. Руслан evінде тинтув кешірген сон тұтып алған еді. Ижғалжилер оны террористик әрекетті иштирак етуде қабатлайлар. Салы күні Қырым бірдемлігі адлы жемат тешкілаты еле бірлікті бұзылер Кремль саяси мүбісілер ақында икея етеміз. Руслан Нагаев ақында оның яқынлары нелер айтқанларыны невбеттекі левхамызда сейір етіңіз. Мой муж – это добрейший души человек, который... Ахайым en merhametli adamlardan biri. O hiçbir vaqt kimsege zarar bermedi. O avanlarga böyle merhametli davranan. Men muşaqna odadan çıkarıp sipirkinin urabili edim. O ise hiçbir vaqt böyle yapmadı. Отсутствие хозяина... Ev sahibi evde olmağanını terekler böyle iyi settiler. Bizde 8 tüp hurma teregi var ve onların tek birisinde belki 6-7 tane meyve vardı. Başka terekler incindiler. Korkunçlu yüreğim ahıra ve çaresizlik. Çünkü bu memlekete adliye adaletli olmağanını anlaysın. Uydurulgan oyun sahte gibi. Страшно, больно и... Onun öz planları ve bizim ailevi planlarımız vardı elbette. Biz kovanıp yaşamak, torunlarını beklemek gerekmiz. Bizim 2 kızımız var, onlarını evlendirecek edik. Şimdi ise yaşayışımız 2'ye bölündü. Evvelki hayal ve planlar gibi şimdi ise onu sağ selamet olganını ve en yakın vakitte ailesinin kavuşkanı hakkında düşünüyoruz. Не хватает
хватает даже элементарных. Ади шей яда дайма айтылган неви сөзлер етішмей. Біз оны пек севеміз. Она оның ирадесі ве күчіне инанып умут етеміз. Пек беклейміз. Бізім үшін әр шей ән яқын вақытта битер деп умут етеміз. Украина истихбарат хызметі MH17 қазасынен бағлы іштің фигуранты уйдырылған ДНР-нің сабық хава мудафа бригадасының елбашысы Владимир Цемахны қыдыруға илян етті. Бұл мәлімат Украина ішкі ішлер назерлігі сайтындаки қыдырылған шахыслар жедвелінде бар. Ғайып олған күн оларақ бұл ел сентябрінің 23 көстерілген, бұнымен бәрабер Цемах шекленген моделлер де көстеріле. Бұл террористік группаларда иштирак ету ве инсанларының эляк олмасына себеп олған теракт тешкелетілі выдыр. Bundan gayrı ona cezalaf tayinlemegini hakkında bildirilе, Цемах Русияге dönüştürüp форматы çerçevesinde yollanıldı. Şeklengen şahıs Moskvaga yollanılmasından evvel felemenkli takkaçılar tarafından sorguga çekildi. Endiden son ato iştirakçıları ile koçup kelgenler imtiyaz şartlarında ev alabilirler. Söz kvartiralar için ayrılacak devlet kreditleri hakkında kete. Bu programaga hükümet 200 milyon grivnya ayırabilecektir. Arizalarını devletinin gençlerge ev kurmaga yardım etken fond ala. Bugün kaydının birinci günüdür. Şartlarını nasıl olğаны hakkında bizim levhamızda ekeyetili. Bu xorujuluk yapgan gençlerge xol tutup devlet fondunun xabulxanesinde birnevbet. İştirak etmek için arizani fondun internet sayfası vasıtasıyla da yollamak mümkün. Vladimir 2014 senesi öz arizasını Donetsk'ten Kiyev'ge koçup geldi. O artık öz arizasını teslim etken. Men Nevbet'e 175. olup turam. Eğer vesikalarını doğru doldursan, her şey pek tez ve kolay bite. Men arizanı bundan gayrı apayım ve balamның anketasını berdim. Bizim dairemiz için 73 kvartiramızdan ziyade berilmey. Bunun için eğer 65-70 kvadrat olsa, bu onaytlı bir ev sayılır. Ato iştirakçilerine kredit vermek için 100 milyon grivna verilecek. Koçup kelgenler için aynı rakam ayrılacak. Yılda 3%'lık kredit 20 yılga verilebilir. Ama ödünç müddeti pensiya yaşınacak. Fond idaresinin başlığı Sergey Komnatnı'nın sözlerine göre bu sene istegen herkese para yetmeyecek. Memleketimizde 650 bin adam mesken şaraitlerinin eleştirilüvüne muhtaç. 1 milyon 400 bin koçup kelgen, 200 bin ato iştirakçıları var. Bunun vatandaşlarının mesken meselelerini çözmek için bir türlü para yetmeyecek. Bunun için biz ayrı gruppalar için programmalar kırsetemiz. Böylelikle biz onların semirisi ve cemaatımızga gerekligini kıymet kesmek gerekmiz ve sonra budjet yaratışındaki programmalarını kıdırmalımız. Böylelikle kvartiralar için verilecek kreditlerini ilk olarak arizalarını evvelden bergen şahıslar alacak. Ödünç almak için identifikasyon kod, pasport, balanın doğum şehadetnamesi, status hakkında vesiha ve sonki yarım yıl içindekiler hakkında malumatname vermelidir. İlk sefer ev kıymetinin 6% miktarında para ödemek gerek. Eğer 25 yaşından eski olmamalı ya da gayrıdan teklengen olsa 15 yıldan eski olmak gerek. Onun büyüklüğü 94 metreden küçük olmak gerek. Kurantının her bir azasına 21 metr ayrılı. Da 1 metr koşamız ve da 10 metr aile için berili. Programma kvadrat metr fiyatını nezaret ete. O büyüklüğü verileşken yerinen bağlı. Kiev için mesela bir fiyat, vilayetinde ise bambaşka. Böylelikle biz aile ne kadar büyük metrajlı kvartira almak mümkün olacağını kestirmek mümkün. Bu kreditni muddetinden evvel ödemek mümkün. Fond arizalarını dekabrın 5-ci bekley. Evgeniya Pekunova, Vlada Prizova, Ivan Gurbunov, haberler Yoa Karım. Arsanlar Taygan Parkı kapatılma işi hakkındaki mahkeme oturuşu dekabrının 23'üne avuşturuldu. Bugün işgalci mahkemeci bu işi boyunca karar çıkarmak gerek edi. Bu hafta park sahibi Oleg Zubkov etip berdi. Onun sözlerine göre mahkeme daha iki şahısını soruğa çekmek isteyken. Veterinariya o'z talablarini tasdiqlab 90 kun içinde Taygan Arslan Parkı'nın kapalığında ısrar etti. Foto zonasında aşılamagan arslan balaları var. Safaride arslanı tişlegen ırgaçı arslanlar tapılmagan. Mahkeme kabahatının kıyınlığı anılap sentyabrın 4'ünde 3 aylık arslan balaları tırnağın akmilcekli arbiyini sorguğa çekmeye istedi. O mahkemeye izahat vermek için çağırıldı.
Зубковның сөзлеріне көре бұ Арсаналар паркының қапытылуы бойынша 6 іштен бірісі екен. Невбетікі ішінің невбетікі отырышуы декабрінің 5-інде өткерілежек. Олег Зубков ешғал етілген Қырымда Сказка зоопаркы ве Тайган Арсаналар паркының сайбы ола. 2014 сенесі о ярымаданын Русия тарафындан ешғал етілуіне қол тұтты. Оның сөзлеріне көре 5 сене ішінде о топырақ весиқаларыны ресмилештіріп олама екен. Бұнымен берабер оның сөзлеріне көре ешғал девамында о ешғалжілер тарафындан берілген жезалар себебінден 500 махкеме отырышуыны зиярет еткен. Суспильный телеканалы Суспильный.медиа адлы хаберлер сайтына açты. Bundan evvel Суспильный телеканалының шақси хабер сайты yok еді. Шымданда шу адрес вастасынен кірмек мүмкін, сайттаки хаберлер 5-10 дақай ішінде янартылып тұра. Сайт Қырымда да çalışа. Қырым хаберлеріні көрмеге үшін регионы бөлігіне кечіп, Қырым сайфесіні сайламақ керек. Программамыз сонuna етті. Хаберлерімізді қачырмаңыз, ве Фейсбуктаки янылықларымызды тақып етмеге ұнытмаңыз. Сағлықнен қалаңыз.